bidasubirwaho icyo abantu benshi n'ubundi bari bamaze iminsi bafite ubwoba ko gishobora kuba cyaba aka kanya tuvugana kimaze kuba muri iyi minota mike turi kuvugana. Ubu tuvugana Irani irashe mu birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Qatar. Amamisire menshi cyane, amamisire yayandi agenda ibirometero byinshi kandi abazahana agomba gupima abayobowe na satellite kugira ngo aze kugenda agere neza aho bayatumye, azaba ariho kugwa aho hantu bayatumye. Ayo niyo mamisire menshi ku bwinshi agaragaye mu kirere cya Qatar. Iki kikaba ari igisubizo gitanzwe na leta ya Irani bari gusubiza igitero cyagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi ubwo barasaka hakorerwa imbaraga za nuclear mu gihugu cya Irani. N'ubwa mbere iki gihugu cya Qatar abari bari gufata amavideo ababyivugiraga muri Qatar babonye amamisire mu kirere cyaho. Kino gihugu bundi gifite ukuntu cyitwara, gifite ukuntu Qatar ikoramo akazi kayo, ngo n'ubwa mbere Qatar ibonye amamisire ari kuguruka mu kirere cyayo. Na amamisire aturutse muri Irani yari yoherejwe ku birindiro bita ngo ni Ali Udeid Air Base, ni ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri kino gihugu cya Qatar, ndetse ni nabyo birindiro bya mbere binini bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri iriya region y'uburasirazuba bwo hagati. Ibirindiro byitwa ngo ni Ali Udeid Air Base, ni ibirindiro nyine urumva by'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko birwanira mu kirere, ndetse usanga indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri bino bice n'ubundi biri muri bino birindiro byitwa ngo ni Ali Udeid Air Base ni muri Qatar. Ibi birindiro nibyo birindiro binini Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite muri buno burasirazuba bwo hagati, ndetse bivuga ko indege zihambaye z'intambara n'ibikoresho bihambaye n'abapilote bahambaye kurwanira mu kirere n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bari kuri bino birindiro bivuga ko ngo bibitse abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 10,000. Ibyo birindiro ubutuvugana nibyo birashweho n'igihugu cya Irani. Gusa nanone kwibutsa muri buno burasirazuba bwo hagati ntago Amerika ifite bino birindiro byonyine biri muri Qatar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro bigera kuri 27 biri mu burasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zishyira ibirindiro hirya no hino, indege, abasirikare, ku buryo bakubwiye ngo Amerika ngo igiye kwataka wenda Irani ntago abasirikare n'indege bihita bihaguruka muri Amerika, bihita bihaguruka kuri ibyo birindiro biba biri muri ako karere n'ubundi bitewe n'ahantu umwanzi batakiye niho bagukubitira. Niyo mpamvu nyine Amerika bakubwira ngo ifite ibirindiro hirya no hino ku isi, ku buryo ariyo mpamvu bayitinya, kuko ntago ari igihugu mugiye kurwana gihaguruka ngo tuhise tuhaguruka muri Amerika tuje kurwana muri Afurika. Ahanini ibirindiro byinshi byo bigiye biri hirya no hino ku isi, aho ngaho bahita bahagurukira wenda bakaza kohereza umusada uturutse iwabo nyuma. Ariko nanone ibi bintu byari bimeze nkaho byari byitezwe. Reka tubyinjiremo neza ukuntu bino bintu ubundi byatangiye. Bikanavugwa ariko ko Qatar nubwo ariyo tubashije kuhita tubona kirashwe, izindi misiri nazo ngo ziri kugana muri Iraq ahari ibirindiro n'ubundi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani ibi bintu yari yarabivuze. Ibi bintu rero bijya gutangira ubundi byatangiye gute kugira ngo tugere kuri uyu munsi wa none. Ibi bintu bijya gutangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye Israel iragendera sa muri Irani. Irani irangije irasa ibisasu muri Israel iri kwihorera. Irashe ibisasu, Amerika iraza amwe mu mamisiri yararashwe na Irani, Amerika ikagitabara Israel ikayagarikira mu kirere. Nibwo Ayatollah yaje aravuga ngo twiyamye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nidukomeza kwirasira Israel mukaza mukabyivangamo mugagarika misire zacu, mushobora kuza gutuma turasa ku birindiro byanyu biri muri kano karere, tukarasa no ku bikorwa byanyu mufite muri kano karere kaziya ino Aziya y'uburasirazuba bwo hagati, kwase muri buno burasirazuba bwo hagati. Iyo niyo gasopo yabanje gutangwa runo rugamba rugitangira hari ku itariki 13 kwa gatanu, ubwo bino bitero byose byatangiraga ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu ari ku munsi wa gatanu. Nibwo Irani yatanze gasopo ati nyamara Amerika nimukomeza kwivanga muri ibi bintu tuzarasa ku birindiro byanyu. Ikindi kintu kigaragara, Amerika izi Irani ko iri seriye, Amerika izi ko Irani ibintu ivuze ibishyira mu bikorwa ibikora. Impamvu ni iyihe? Nuko Irani ikimara kuvuga ngo tuzarasa ku birindiro byanyu, kandi icyo gihe Amerika yari itaranagaba ibitero, Amerika isivuga ati Irani ko ishobora kuzarasa ku birindiro byacu. Niyo mpamvu bino birindiro bita ngo ni Ali Udeid Air Base bivuga ko mu minsi mike ishize Amerika yari itangiye kugenda isa nk'ihakura zimwe mu ndege zabo zihenze z'intambara bazisohora muri kino gihugu cya Qatar kuri ibi birindiro bita Ali Udeid Air Base, ndetse n'abindi bimwe mu bikoresho byabo. None nyuma yuko barashe muri Irani ku munsi w'ejo bari batangiye kugira ibintu bimwe na bimwe bimura kuri ibi birindiro, kuko bari babizi ko Irani ibyo ari byo byose iri buze kubarasa. Ibi nanone byagaragaye ku manywa, ngira ngo nigeze gusa nk'ubica ku ruhande ku mayange nkomeza nihuta mu kiganiro cyabanje. N'ubundi Irani kuri aya manywa, ku manywa nibwo y'uyu munsi nibwo twatangiye kubona igihugu cya Qatar kivuga ngo duhagaritse ingendo z'indege zose. Guhera uyu munsi mu gitondo Irani yatanze itangazo umubare na Irani Qatar yatanze itangazo iravuga ngo duhagaritse ingendo zose z'indege zinjiraga muri Qatar, y'amadege y'abajyana mu bihugu bya Koraga Doha bari bayahagaritse. Nta ndege y'abasivili cyangwa se indege yari gutwara abagenzi yigeze yinjira mu kirere cya Qatar. Qatar yari yabihagaritse. Qatar yari yasohoye itangazo uyu munsi yakiri ku manywa. Qatar iravuga ngo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nini cyane ari nabyo bikuru biri muri Qatar n'ubundi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ndashaka kuza kumenya n'ibindi bihugu kuko nakubwiye ko no muri za Kuwait n'ahandi na Arabia Saudite hose n'ahandi iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafite ibirindiro. Kandi Irani ijya kuvuga yaravuze ngo tuzarasa ku birindiro byanyu biri mu burasirazuba bwo hagati. Abantu bakaba bakomeje kwibaza nkuko Irani yari yabitangaje ati tuzabarasa. Abantu bari kwibaza ngo ese ni operation iba yonyine nani yo kubirashe kuri birindiro inshuro imwe, cyangwa se izakomeza irase no ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mpaka. Mwibutsa Irani ubwo yavugaga ngo tuzarasa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. None Irani yabikoze. Donald Trump yari yabanje kwiyama no kwihanangiriza Irani babwira ngo nimwibeshya mukarasa ku birindiro byacu biri mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa ku bikorwa by'abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa mukagira umuntu wacu munakomeretsa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo tuzaza no tumeze nk'abari gufasha Israel, ahubwo none abasirikare bacu muzababona mu gihugu cyanyu. Nuko ngo intambara mbega yitemera nkaho ibaye iya Amerika na Irani, nkuko twagiye tubona Amerika ari ibihugu bagiye bagirana intambara, tukabona kari direct ya Amerika na Iraq twarabibonye, twabonye Amerika yinjira muri Afghanistan, twabonye ibintu byitwa twabonye Amerika yinjira muri Vietnam. Ibyo byose ni hariya none umusirikare wa Amerika bayimanukiye bikavuga ngo mufatanyemo. Aho ngaho niho Donald Trump yari yatanze gasopo avuga ngo Irani nimwibeshya mugakora iki kintu muzatubona tuje none direct ari twebwe namwe tubakubite bibi cyane, niko Donald Trump yavuze. Gusa nanone umuntu akibaza ngo uyu munsi ubwo Irani umuyobozi wayo yahuraga na Vladimir Putin yavuye guhura n'uwo muyobozi nkuko mu kiganiro cyabanje gusubiramo byumve. Vladimir Putin yavuze ngo
hari abantu batangiye kwivanga mu ntambara zo muri kano karere kacu batahabarizwa bigiye gushyira umutekano w'isi mu kangaratete cyangwa se bikaba biri gushyira umutekano w'isi mu kangaratete. Yavugaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vladimir Putin yasoje avuga ngo niyo mpamvu za ntwaro zacu za Oreshnik n'izindi zihambaye z'amamisiri atajya hagarikwa n'ubwirinzi bwo bwose zigiye guhabwa abasirikare ndetse ziri gutunganywa n'izindi nyinshi zamaze gukorwa nyinshi cyane. Bivuze ngo yarameze nkaho ari ubutumwa ari gutanga cyane ko yakomezaga anavuga ngo bamaganye ibyakozwe na Amerika, bamaganye ibyakozwe na Israel ubwo batakaga Irani. Vladimir Putin avuga ati twebwe dushyigikiye Irani. Ese yaba ariyo ntambara tugiye kubona nk'uko nakomeje kubikubwira muri Ezekiel? Icyo kiganiro tubuze gukurikizaho buno buhanuzi bwagiye buvuga ko bino bintu bishobora kuzagenda gutyaho. Irani nk'uko babihanuye muri Bibiliya, n'Uburusiya n'ibindi bihugu bazafatanya na za Ethiopia na Libya bagafatanya kugira ngo barwanye Israel, ndetse Israel nayo ibona ko iri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dasubirwaho umurongo urarinzwe. Irani ikoze ikintu Amerika yayibujije. Irani kubirasha ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarabivuze ko tuzabikora. Amerika rero ibwiye ngo nimubikora tuzamanuka tuze turwane namwe. Amerika itahise ibikora ngo imanuke irwane na Irani nk'uko yabivuze, byaba bigaragaje ubudahangarwa n'imbaraga za Irani, kandi Amerika ntabwo icyo kintu yacyemera icyo gisebo. Bivuze ngo dushobora kuba tugiye kubona umuriro udasanzwe muri bino bice hatageze igikorwa. Dushobora kuba tugiye kubona ya ntambara itigeze ibaho muri bino bice, Uburusiya, Irani ndetse n'ibindi bihugu bishobora kuba bibafatanije nabyo. Ngira ngo mwumvishe ku munsi w'ejo ubwo Dmitry Medvedev yavugaga ngo twebwe Uburusiya tugiye gufasha Irani, ati ndetse n'ibindi bihugu byinshi mwibanga rikomeye atavuze amazina biri gufasha Irani, biri guha Irani ngo amamisire n'ibindi bikoresho. Akaba ariko kantu dushobora gukeka ko kari gutuma Irani yidoga, kuko Irani wenda ntabwo ari igihugu nubwo ari igihangaje ariko cyakagombye kuba cyakwataka Amerika gutya uko byamera kose. Ndaje mu kanya kora subscribe hasi, amakuru yose uraza gukomeza ugenda uyasanga hano agahinduka kose kuri uru rugamba. Uramuwa mbere mu kubibona hano nimba warakoze subscribe. Ciao ciao.